Vy sa poznáte. Vítam, pani inžinierka. No, hovorím, som rád, že prišla, že keď ho vidím, už je dobre. Už mám to trúbiť, už je dobre. Dobre. Toto nazýva dobre Maroša. Прийшов на всестранно малих племен до Словаччини. Це робота після пострілу. Будемо сьогодні дивитися на псів, на ведучих. Зараз відбувається реєстрація. Nie, nie jest zodpowiedna. No, ale To, co ma z oka na starosti, to jest vždycky na 110% splněné. Ivko, pochválme sa aj sa. generálny to nebude. Tak. Dobre, môžeš si dať našu, keď si nás Taký pochváliš. celko, no, trošku tak mrholí a... Áno, bol som aj, sme sa bavili. Toho ale málo asi toho. Vix. Ikar. Dobre, tak ďalší. Nech sa páči. Číslo 1, meno psa. Bria. To je veľký komentář, áno? Áno, nech sa páči. Ďalší môže si zobrať, čo zostalo. Inak je dobré za štence mať pri dvojsata. Niečo ostanú tak do číčka. Dobrá vyhlie. Ale majú druhé krmivo. Tí osera, čo mali oseru, tí myšiaku. Dojednala sa s Nemcami. Tak oni 16 rokov. Nahrá Vladimír ako nadáva. Dobre, tak oni sú neprirodzené a podtery majú to v sebe, ale tá neskutočná oddanosť tomu vodičovi je ako asi super. To je podľa Lačky, keď si úplne najviac. То є Маруша пес. Lebo som ukázal, že ide.
na remeni, sadne si, ide voľne, vedie si preštudovať to skúšanie, ja si to pamätám, že to má vyzerať tak. To skúšam. Nie, tam sa nepí. Зараз розділяємося на місця. Я напевно поїду, подивлюся на роботу в полі, на апортування, тому що на кров'яному сліді там у лісі мало що можна буде побачити. От. Чекати, поки собака відпрацює, це не дуже весело, тому думаю, поїду в поле. Праця в полі. Чекаємо на учасників. Їдемо на місце проведення іспитів в полі, апортування. Megnézem, hogy van, amikor gyorsítok, van, amikor lassítok. Idziemy tam, górę? 4. 4. Gratuluję.
Počkaj, toto si mal prehodiť. Lebo to, čo som spravil ja. To ti vravím. Dori. Dilino gaggio. To si ty tlačil. Coffee? Čaj. Čaj? Kombinačky a uši cvakať, mám spláčať a pezreva. Ja som mladého laca posudzoval na PFK. A vypustil psa, ako na oznam. A hovorím, a ty si mu zabudol dať dole obojov. On je tak naučený. A ja už som vedel, že čo je ve veci. Víš, mal len ten malý a peže. Hovorím, že čiže jak hlási, hovorím, môžeš ohlásiť, toto hovorím, hlásiš, není. A daj mu dole obojok a už ani necípne. Ďalší. praxe v kuse, vieš, nejakým spôsobom to neovplyvňuje, nejakým spôsobom nič. Ja nechápem, že to nie. A povedal, že som vypadl. Čo tu robíte, že ste vypadli? Však ja mám právo dokončiť skúšky. A potom zase to nepali na. Stand down. Stand down.
staying down. Staying down. Budem skačiť, to idem hádzať. Duško, kde sú tie kačky? Budeš ich nosiť. Išlo s tým chvostom ako vidra. Nohe. A sadni. Але наберемо. Пару слів хотів сказати про мероприємство, яке відвідав у Словаччині. Це всестранно малих племен. Схоже на роботу після пострілу, але більш схоже на Гебрау-Пруфен, які проводять німці для яхтер'єрів. Але в Словаччині проводять всестранно малих племен для собак різних пород. Так, сьогодні приймали участь різні породи. Були яхтер'єри, були такси, грубошерсті. Був один Вельш Спрінгер Спаніель, навіть така не дуже розповсюджена порода для України, але показав дуже добру працю. Якщо я вірно рахував бали, спостерігаючи за перебігом подій на змаганнях, то Вельш Спрінгер Спаніель і його ведуча, наскільки я зрозумів, із Чехії, напевно, стануть чемпіонами. От. Друге місце, я так думаю, займе грубошерста такса і Душан Палік молодший, ведучий. Третє місце, ну я так думаю, що Маруш Анталік із яхтер'єром. От. Ну і далі там місця також розподілились. Пару слів. Дуже сподобалося мероприємство, дуже тепла атмосфера.
Всі люди посміхнені, конкуренція дуже здорова, всі один одному допомагають. Весь день йшов дощ, така справжня мисливська погода. Була дощ від малого до зливи, тобто собакам видався такий день не з легких. Ну, але так теж може бути, всі в рівних умовах. Тому побільше б таких міроприємств, треба приймати досвід. Можливо, і ми колись дійдемо до того. От. Ну так, коротенько, якщо. Vážená dáma, vážení páni, priatelia, poľovníci, priatelia poľovníckej kinológie. Ukončili sme dnešný mimoriadne náročný deň. Zvládnuť všestranné skúšky malých plemien nie je jednoduchá vec. Je to opravdu náročné na vodiča, na výcvik psa, ale je to náročné aj na rozhodcov. Vážené dámy, vážení páni, tak sme sa, jak sa hovorí, dožili aj toho, že dospejeme k vyhlasovaniu výsledku alebo výsledkov pred zotmením. Veľmi som sa obával, že to nejak časovo nebudeme stíhať, ale chvála Bohu pružným prácam mojich kolegov rozchodcov musím sa zároveň hneď im aj poďakovať za to. Sme takto skončili, jak tu stojíme na nástupe. Bohužiaľ to moje ranné predsavzatie, že každý budete úspešný, sa celkom nesplnilo. Takže teraz, pokiaľ dovolíte, by som to rekapituloval. Na dnešnej skúšky bolo prihlásených celkovo 9 psíkov, zúčastnilo sa 9. V prvej cene skončili 2 psíci, v druhej cene 3 psíci, v tretej cene 1 psík a bohužiaľ ten 1 psík nám neúspel. Tak aj toto sa stáva, netreba hlavu viešať, jak sa hovorí, treba to dotiahnuť, neboli tam až také nejaké veľké chyby. Klubovým víťazom gratulujeme. Áno. Najhoršia je makačka. Vážení vodiči, To ti dodám. Toto si zober, pohári ti odnesem. To budeš drahý. vážení vodiči, by som vás chcel poprosiť, kontrolujte si tabulky, či sú v súlade s dodokmeňmi, čo sme vystavovali, mohla sa tam nejaká chyba nastať, takže kúknite sa na to. János, nézd meg, hogy nincs Galiba ott tam valami a pontok és a nézted rendben. Duško, potom príď, prosím ťa, ešte pre môj mobil, aj mne to na mobil odfočíš, aby som si tiež rád mal pre mobil do seba. Pošlú ti chlapci, aha. Jakub, počkaj. No, oni už měli. Ešte keď vás poprosím. Čupni si.